City, La Union. Pandaan nyo tapo, da jay interview tayo kini Kapitan Gloria Bunar, dita Barangay Bato. Dita Barangay Bato apo, nagado, nagitag, didil-dita, ti Bombo Radyaw. La Union. Kas daw natatay, patipay ni Apo Kapitana, kat may isa kita avid listeners ti Bombo Radyo. May isa kadagiti avid listeners ti Bombo Radyo. Okay? Dita Barangay Bato, San Fernando City, La Union. Napanya din napasamak nga po nga data kalsada nga ang turong dita nga barangay. Nagregaay mo da jay Cavite na niya. Cavite. Dajay nang protector. Dahita po nga kalsada. Sa pagbalagid di, nunad dumakan saan na po nga malilikan, dagiti kastoy nga pasamak kang runana, dahito'y panagtudtudo na gamin, tuloy-tuloy. Tatay ko na po parbangon, no natatag sapa, talagang baglanganan ta hanunay nga napaot ni. Maabot sa lang na umpay ti 5 minutos sa po na Jeff panangi bayakabak na tatay. Agsapa. Ngem sublanta dito ito madamdama, datoy na po ti report ni Bombo Jan Martin na kabin na Bombo Jan. Yes, imbag nga bigat Bombo Daniel mga kabamoy tatang agundaway ket nagasat tayo ta makumantayo man live ni punong Barangay Gloria Munar iti Barangay Bato dito'y syudad iti San Fernando Pakasaknan daytoy Barangay Road da dita Barangay Bato gaputa datay dagang pundasyon ti kalsada ken tay harang na Bombo Daniel ket nagregaay met wenno na kirkiran ken nadan sapay daytoy harang nagaro dita no nayraman nga nagregaay ket delikado daytoy lalo no dadakkel nga bihikulo iti dumalyasat dita ken kasapay dapat iti magmagnang tattao so adati banger nga linya tayon Bombo Daniel mga kabombo ni punong Barangay Gloria Munar ti Barangay Bato, City of San Fernando, La Union. Bigat Kap, live to ti Bombo Radyo La Union. Kumusta kayo tatang bigat? Naimbagang bigat, Bombo, Apo Bombon. Okay kami mo, sir. Uray malaylayos. Ay, nga natatakap, malaylayos pa ila ditan ti Barangay Bato Kap, ta idi napalpalabas nga lawas nga tuloy daytoy napkap kat may isa ti Barangay Bato karagiti nakailisay ti panaglayos dita Kap, inga natatakap, dapay lang ti panaglayos Kap. So far, sir, medyo nag-subside mo. Basit lang nag-usar mo dun, sir. Dijay temporary nga incabing to city. Dijay nga pag naantidanom, sir. Dijay porok 7. Okay, kapo muna ti amin Kap. Pagyamanan da kayo ti time gan interview din ti Bombo Radyo Kap na makidamag kami man. Daytoy napasamak nga panagregay daytoy dagang nga pundasyon Kap. Daytoy kalsada yu dita. Daytoy Barangay Road. Kan anyamutan Kap dagiti inaramid yung aksyon may nagti daytoy Kap inya nga purok ba datoy dita ti Barangay Bato Kap daytoy dakdakamatan tayo nga kalsada Kap. Ay, sir, daytoy nagrigaay nga kalsada ket masarakan dito'y purok 2. Ito'y Barangay Bato. Natinag, sir, dijay 2 layer gamin inaramid ti city engineering dijay design na, sir, nga 2 layer dijay. Natinag daamin, sir, gamin dino parti danom nga nati sobrang atig sa ti danom dijay idi kapigpigsaan na, sir. When Kap bali daji sige Kap, go ahead Kap. Imay mo tun, sir, nag-report ak iti CDRRMO, sir. Imay mo ti city engineering nga dagos ti kabigatan na, sir, nga may nangkita. Kat daji Kap ayan ti Vavana daji Kap creek samot daji Kap no karayan daji Kap. Creek, sir. Creek nga medyo undakkel mo, sir, ta napigsa di danom na ta dito'y amin ti umayan na, sir, di jaga po di ta dayad to'y abot nga danom. Yang purok ngay datoy Kap dito ti barangay yo. 2, sir, purok 2. Ay, purok 2. Pero tatakap adda pay ba dagiti dumaldalan nga 4 wheels si takap or motor when no madaldalanan pay daytoy nga takap? Palubos nila ang, sir, ka tricycle kan single motor ngem adu, sir, tinagtangtangken ti ulo namot nga lumabas nikan mi oldong adda ti warning sign nan, sir, nga han nga mabalin ti 4 wheels ipapilit dalata, sir, adapay kanu makiapa dita ta dagi jay balay ijay, sir, binagak moten nga no da makita yo istapon nyo ta too risky, sir, ngamin naguduan jay kalsada nakurukuran jay unugnan at anytime di jay, sir, matinagon. Kadalata mo, sir, dagi bang ipapilit nga magna. So nga medyo When garod Kap, talaga nga mabantayan ko maditang banda Kap pero one lane lang garod Kap ti possible ditang banda kasi daji half na data kat nakirkiran di pundasyonan Kap eh.
haan pa yung awan pa iti one na half lane sir. Talagang single lang lumabalin sir, single lang talaga. Wala na. Mm. Di tatangay kap ada baharang natatadatan kap di tenti data na dakamat nga kalsada kap. Ay so far sir, may nagbisita ni Sir Alfie Bicalman, kadwa natin Provincial Engineering. Tata sir, may daan nagpaitulod ang muton iti barricade, dagiti barricade nga ususaron tayo dita city. Nagituludan sir kat inharang mi. Ngem idirabi adalat ta kanu manen ti mangipapilit induronda kanu. Katatating martarayak manen tagamin mo sir no kas nga oras, so oras nga dijay nakaaw-awi Wen na ka. madigitay tanod ko nga napanangan awan met pinakabantay ijay. Wen ka. Siya kung ti maray, kung nakatata ko nakanyo papili, tagamin da kayo, ti proteksyonan ni dito. Han nga da iti bagbagin ni da kayo, nga lumabas, kunak. Talaga nga tourist ki da ita, kunak. Wen ka. Pero dati kalsada tatakap kumbaga madala ng paigaro dati duwang lane na data nga kalsada kap. Haanan, sir. Ay haanan. Ay Haanan, okay. sir. Parang kumbaga single motor, kan kulangan, sir, tao. Ti mabalin nga magna, sir. Gamin no, magungunday dyan, no, dati lumabas, sir. Ag tinag di dagana, sir, jay sirok na. So, oray tricycle kap hangap possible ditan kap. Da kargana sir no awan ti kargana ipa for emergency purposes sir siguro mabalin pero no dagito lang lumasat nga awan lang haan kong palpalubusan sir. Dati nadakamat nga kalsada kap madalan ba daytoy kap sadyay no sakbay dayjay barangay hall kap no gapo ka barangay Saway. No gapo ka barangay Saway sir malabasan no malabasan dati daycare ko, di daya na lang, sir. Ay, okay. Labasan na ti Barangay Hall Cup? Sir, malabasan na. Okay. Pero ada ba ti alternate nga ruta kap nga pag nandarag ti bihikulo nga dumaldaliasat dita? Or di nagituban dan to nga dumalanan kap? Ay, pag naanda gamin, sir, iti bagbaga akong, sir, nga pag naanda, alternate road, dagi rumar nga ti barangay ko, sir. Ito'y nagitubanan, sir. Ay, di nagituban dan, di advisable ko mga pagdalanan dan to kap. Sir, advisable nga talaga nagituban nun, sir, via nagituban nun. Taawanhan nga mabalin, sir, dito agdiretso nga lumasap 20 barangay hall ko, sir. Kalpasan nyo nga na iyo man dati kap iti city government, particular ti city engineering, nya ti nagbaling assessment na kanakap, nya ti nagbaling nga tignay dan kap. So far, sir, di timawag kanya ti City Engineer di Kalman, aramidan da kanon ti IWT na, sir. Ni Sir Alfmut, tsaka mo, sir, no, nyamot ti multi-provincial engineering, karida mo, sir, nga kitaan da, no, nya ti maaramidan. Kunak mo, sir, agyaman naklaunay mo iti city kan provincial government kas talaunay mo sir ti partakda nga may nang kita tanan nakita da mo siguro sir di sitwasyon di kalsada ket no sinnon sir kan kasi ko na no sinnon ati makaunan nga mga dress kasi it needs immediate repair nga talaga when kap mawatan tayo kap talaga nga di tamot ti kang ruanan sa mga pagdaldalanan dagiti kaduan nga residente adu pay dagiti residente nga agturong dita kap di purok dos adu sir eje ti kapuskulan ti balay sir nga parte isumat gayam kap tapos malaksid pa iti daytoy kap nya ti kadawatan tayo nga itatakap karagitay residente dita kan dagiti dumaliasat kap idawdawat ko kuma sir kadagitay bumarangay man kan saan nga handa ko mga lumasat igayon ta too risky at matinag at any time at any moment dayjay lalo ta kastingahan mo nga sumardon ti todo matinag dayjay ket no mairana nga da kay ijay apo anya nga iti mangyari so nga handa ko man nga ipapili ti lumasat ta talagahan nga mabalin apo. Kung tsaka krik anti babana dadan kap talaga nga delikado no may kursong kanto pala JB kulomedia nya garod sir dayjay pinakaamak. Oo. Adapay ti harang wen kap adapay gam ti harang nan sa data kap nya dayjay nairaman nga na riggaay kap. Sir adda. Ngam nya ti makaiga po data kap gapo nga tatawan sarday nga panagtudtudo na kan jay ti danom na nga takap. Siguro sir DJ nangyari naaramid gamin DJ nga riprap sir during the time nga po Mary Jane
Siguro sir, Sino ba yung gayaman ka? pinakanayon nga panang dupdupar ti danong nga napigsa na napalukayan jay pundasyon na iti baba sir. Wen ka. Ito siguro sir ti makagapo nga naguginuyod na di jay riprap na sir nga nagpababan. Okay, garod Kap. Kap, kumusta mo ti sitwasyon nyo dito tatakap ti weather update dapay baragiti residente nga Kap nalayos ditang part? So far sir, awan moton agyaman kami launay sir kadagitay arayat, adagitay individual, private citizens nga private organizations nga may nagiyarayat kaya dangay rayat sir. The city government ang kopay malagit sir no adda intendang maawan sapay ti intendang nga ayuda kadagitay residente nga nalayos nga so far sir kaya mi mo mabalin mi pay mo nga dagitoy adaan ditoy ko ay suda pay lang sir ti kasla medyo mang kita nga mang tulong kanyada. Wen Kap. No kasta nga aglayo si takap gapo daytoy napay lang nga mapaspasaran tayo tatakap possible manen ka di iti panaglayos kap nya nga purok dagita kang runan nga malaylayos di takap? Ti purok sir nga kanayon nga malayos daytoy purok 7, purok 5. Tata sir na inayon ti purok 4 tagamin dayjay improvement tayo daytoy mararamid nga bypass nga from San Juan to Bawang. Medyo haan nga napinta haan nga napintas kunakman so far sir inadresan mo ton DJ contractor cleaniringan dan kay di gamin sir umuno na ibagada nga barangay kanu ti ag clearing kung medyo makaungeta kata apay nga si kami nga ti ag clearing ket si kayo tinanggaraw day tanga bantay ko nakapay nga da kami ti ag clearing kunak nya nga ti aramidon ni gabiunon ni kadi nga i-clearing kung kunakmanon Ipabiyang damot ti barangayan Kap nga si kayo clearing. Sir, so tinasao ka no dayjay jakamo no di engineer daw no nya dayjay nga nagparita ijay ko so far sir mo inadresan mo ti may binisita ti PDRRMO naya si mo ti DPWH siguro sir kinolda ti attention ti DJ contractor so far sir nakiklineringan na mo ton sir. Well, at least man Kap ta dama lang tinawat tayo nga report dita nga banda Kap nga nalayos dan dita ayon tinagbuddangan ti bangko sa ikan barangay Bato Kap kusto ba Kap di ka banda Kap daday sir dayjay ti kanayon nga malayos sir basta ano tumudon layos latan awan gawin pagguranon ti dano medyo nga banda Kap nya awanan sir gamin mo dagitoy nagfeeling ditoy dayan dayjay pinilingan damot gaminon dayjay creek ada ti creek ijay nga basit idi sir nga iso ti dalan ti danom. Ay, okay, garot. Kapawan ti masaludsud kon, ipasak ti linya kini Bombo Daniel Arzabal Kap, iso na ti nakaangkor na makadgadwata din ti programa ti Bombo Hanay Bigtan, amano da ti kanayunan nga saludsud. Na ibaga oras sa Bombo Dan? Maraming salamat sa Bombo dyan. Good morning, Apo Kapitan Gloria Bunar, dita Barangay Bato, ma'am. Naimbag nga bigat mo mat, Bombo Daniel, welcome back. Thank you, Ma'am Dajay. Nagdala ng kuapo. Thank you, Apo Kapitana, Dajay karanag mo. Ay, one sir. Bagi tayo amin dahil sir. We are partners in service, sir. Apo Kapitana, okay. Kap, kano pa datang nga dadadaal? Manungal daw nan? Sir, actually, han nga aldawon, sir. Since nga nang rugi daytoy tudo na, sir, nga daytoy, ada ti bagyo na. Dayjay mo na nga bagyo na, sir. Jibo na pa bagyo na. Tata nadakamat po nga data riprap na, jikabitin na, kat padawan pa idi ni Ma'am Mary Jane. So, nakwenta no manong atawon na kada magarod. Sa nga pulong atawon na nasulukan, ma'am, nga bayagay. One sir. Okay. So, no, kabayag na di jayan, kat talagang, siyempre, nagpatinggamot nga ta dayjay kalagdanan, remove ka, nga po di ka kabayag na betan, lalo tadata ka igid pa gayam ti creek, di ba, Apo Kapitana? One sir. Oo. Iti pagkaroon ka bitatay ka, obrata, ada ka binte makita dita video nga drum, akasla barbaro data kalsada, pa nga na semento nga mahanggam, tadagijay drum, nga data makikita ka isutiin harang yaw.
Haan sir, nagigalutan mi DJ Tali sir nga talaga nga inikan mi pa nagpaarami dak pa sir ti tarpaulin. Just lang nga makita da, visible nga makita da. So tangken la tamot ulo da ta iwalin da sir. Nay, madiad da dyan, Apo Kapitana, nagtangken ti ulo da. Eh, kasla Wonder sir, katangken ti... tangken ulo da talaga, sobra. Kasla katangken ti bato. One sir. Di ba kasano? Sino nagitay mang banbantay nga dito, Apo Kapitana? Nagitay barangay Tanod John. Dagiti barangay tanod ko sir, so dati agro-brewing dita nga mang bambantay. Oo. Dakas na sir, tanong maira na nga, makita da nga, medyo nakatalikod da. Medyo walking distance emergency outpost da sir, nakatalikod da, iranada mo sir, ti mapan. Ipapilit da. Manugayam ti katidog na Apo Kapitana? Sir? Mano katidog na? Siguro sir, ada joy 100 to more than 50 sir. DJ siguro sir, ti katidag na. Inya 100 to More than 50 siguro sir. Siguro no alalaan tangan na laing sir, dahil 70 nga ta. 70 feet, ma'am. Un sir. Oo, 70 feet. Sige, garod. Ti pa nagkita yung nga ta, Apo Kapitana, hangat nga matuluyan data. Dajay agsinumbangir nga riprap na kap, babaka mariggaay lata matuluyan. Sir, no, kastilaan si Chimpuna, tantama matipod, matuluyan sir. When nagpaypayso. At abang pa ti instruction na kayo ti city government, karon na ti city engineering office. Apo Kapitana, awang pa ti advice na kayo. Sir, adamot to na so far di kalman timawag da kinolda ti attention ko ng bagada nga IR aramidan tan ti IWT kunadan tsaka mo sir da dyan no terminology ti engineering sir. Oo, IWT. Maya tanak mo ta sir no kasi dyan ti mangag ko tagamin siyak nga da dito siyak ti madanagan sir ta no kumano na adamot dagitay makikooperate ako madagitay lumabas especially dagitay adalugan na nga four wheel haantay mapilit da pa kunak haan nyo nga ipapilit at iproteksyonan mi da kayo haan nga dagito ibagbagini kunak. When usto na jay imbagam ka nakwada, Apo Kapitana. So, datagam paset ti barangay Bato, ma'am, adata sentro mismo, iti barangay Bato, ma'am, ta jay bangir, mabayanda ti rumwari jay magnada niya gituban, dito bangir, Kapitana, dito isang Fernando. Wen sir, sawayon sir, nung awan ti kalsada sir nga sumulpot di saway. Oo. Ti kalsada sir nga sumulpot, ito lang via nagituban sir. So, awang nga ti problema, ang residente di nga rumwar, damagam ti alternatibo nga dalan mabay na pagnaan, although medyo umadayo, adda alternatibo na dyan ti pagsiyatan na makarumar dalata. Sir, adda. Haan nga totally closed dati barangay Bato. Adda sir ti alternate nga pagnaan. Apay, tatalang ba, Kapitana, nga niya tirason, dakkel ba ti danom? Tatalang ba nga napanasan nyo nga dakasta kadakkel nga danom? Apo Kapitana, no apay ta nargaay day ta, no? Dati nga, dati... Ado mo tinailimmabason sir nga napipigsa ng tatalaan sir nga nadanunan ti kasya nga panakadadaal na sir. Ngam adumutan dagi jay dakkel pay kadadom nga napasaran nyo ta. Adun sir, Okay. dagi jay laylayo si di nga napapalabas sir, di pa nakalayo si ta biday di ta kabarwan idikot layos la oray dito sir, ngam hamngot nga naan-ano sir. Una ta ti gabin tumtumbo ka baka napadasan nyo layos dita, kapwa na ta adda tinipasdag nga bypass road gamahan gayam, Apo Kapitana. Haan mo sir, haan. Ijay lang koro 4 sir ti kuwata dati innem nga balay ijay sir nga nalayos idi gatuta haan nga clear di pagnaan ti danom. Han nga clear, idi adda inkabil impasdag data nga bypass road kap. Sir, dagi jay dibris da sir, handa unay lininisan sir. Dagi jay kwa. Tama damapay mo lang gamin ti construction, di sir. Santo idi bagayo nga mapandakliran ket sungbat na dagita ket da kayo nga taga barangay ti Mangclear. Sir, dagi jay. Actually sir, tinangi baga kanyak dagi jay da jay. Bagi ti barangay day tanga i-clear kun ada kanon ni. Agungot ako na apay nga bagik nga ikot hamot nga siyak tinanggaraw day tabantay ko na.
Hala nga sikat agungat apo kapitan na pati kanyak agungatak no kasta sumbat. Naglukodan. Undang, sir. Sige, gamimbag ta sudah mo lang tinang clear apo kapitana. Ay, dinalusan da, sir. Siguro kinulti DPWH ti attention da, sir. Sige, okay. Ala ka tabarbarang nga dumaksyonan data tatay nadakawat mo apo kapitana nga hanlang iti city government. Nudi ka nangi paibatan ti concern pa iti provincial government ijay opisina ti provincial engineering office tuluan ka nga mangi-follow upan ta idikalman kat ka text ko ni engineer Reyes Estrella provincial engineer ta i-follow up kon tulata kanya na datan wanya pati assistance da. Okay. Dapat ipanawagan nyo, Apo Kapitana, tayo kanda kahit di Gondaway, dito yung Bumuradyo, karoon na nagitay taga kabarangay nyo ta, ken ore pa nagitay taga sabali nga barangay, nga sumbrag dita barangay Bato. Go ahead, Apo Kapitana Gloria Munar. Panawagak apo kadagitay lumasat dito barangay mi iwasan nyo pailang apo ti magna dito ita naputod da iti kalsada min haan nga pasabulan apo. Take dagijay ka barangayak mat nga rumwar anusan nyo ti rumwar dito nagituban ta napintas mo da ita kalsada tayo dito na apo madama nga matartarimaan napintasan. So nga hantay nga alaan ti sulit uray no adayo basta safety tayo nga lumasat. DJ lang apo. Sige, maraming salamat Apo Kapitana. Back to you, Bumujan. Yes, maraming salamat, Bombo Daniel. Apo Kapitana Gloria, sakbay ta pumakada, dapay kanan nga sa ludsud ko gayam kap. Awan ba dagiti mapektaran nga balay dita kap no anytime nga kunayo kat agriga ay data kalsada dita kap awan ti mairaman na dita? No talaga nga ala marigaay nga matuluyan sir adati do nga balay dito asidog na baka sana hangko ngay ka Hanahan ko mga mairaman. one sir adda duwa nga min nga asidog nga do nga balay uray no kita nyo di picture na adati do nga balay sir. Wen ngam bakod lang daji kap when no if ever ngay kat kaji balay dyan asidog di balay talaga yung tikalsadan kap. Asidog na talaga sir. Ay okay garod kap. Si Garod Kap, maraming salamat. Bumujan, mabay ito humirit. Apo Kapitana. Sige lang, Bombo Daniel. Okay lang, go ahead, Bombo Daniel. Kap, mabsarbara kami dito na damage nga kalsada. Anya ti opinion nyo, no kasparigan na ma-repair data, ti pinagkita dita, kat interamente nga ikatenda na ta kalsada nga na semento, ta balbaliwanda nga purmaan na Apo Kapitana, ta no silsilan dala ang tidagada ita. Awan, tamok at narukan tumudlang no haan nga masidsad nga interamente. Nyati pala kunayo Apo Kapitana? The best da jay baga mapo Bombo Daniel. Why? Ikatanda nga ta intaramin ti jay ta filingan da sudundat ta danto baliwan jay kuana jay pundasyon ti riprap na sir. Sige, okay. Thank you Apo Kapitana. Thank you sir. Okay. Alright, dataman na, Bombo Daniel. Agyaman kami, Apo Kapitana Gloria Munar, IT Barangay Bato, City of San Fernando, La Union, ti time, kan kasama tan dito interview, dito yung Bombo Radyo, La Union. Katsapel ako mata, naan-anay ito dito nga ma-action na ng kapta talagang kasapulan ng talaga, no? Nang naroon na aduda kitay residente nga numarmat iti dayta nga kakalsadan tadakkel nga tulong nang naroon na no pagdalan dira gito turong kariti kasi mas asasidig samot dita nga banda talaga no riko sa in the meantime akat damat kit diti ay alternatibo nga ruta nga mabalin nga aramatan when usaran dagiti residente nga dumaliasat dita nga kalsada. Alright, maraming salamat punong Barangay Gloria Monarte, Barangay Bato, City of San Fernando, La Union. Ditawan pa lang ti-report ngayon tayo medanon para ti Bombo Hanay Big Time, Bombo John Martin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat sa Bombo John Martin. Kasama natin na po Kapitan Gloria Munar, iti Barangay Bato, San Fernando City, La Union. Subyante ito apo data. Kabayatan mo lang ti pinagtultulo iti Bombo Hanay Big Time.